Danas ćemo raditi jedno jako zanimljivo, kompleksno djelo napisano za jedne antičke velesile, odnosno Rima. U dosadašnjim izlaganjima bavili smo se Grčkom, i tragedijom, i mitovima. Danas ćemo se baviti jednim zanimljivim velikim dijelom zvanim Eneida. Neću u ovom videu ispričati cijelu priču o Eneidi jer je to jako teško i jako dugo. Ispričat ću pola, odnosno 6 pjevanja. Ostalih 6 će biti u idućem videu. Naravno, nije mi cilj da vam zakompliciram život. To sam napravio zato jer bi jedan video o Eneidi trajao sat vremena. Odnosno 40 minuta. Otprilike. Da ne duljim, bitno mi je da vam kažem priču o Eneidi i kako ona počinje, od čega se sastoji i kako je stvari sve počelo. Vi vjerovatno znate kako je Eneida nastavak, svojevrsni nastavak na Ilijadu i Odiseju. To djelo uključuje i jedno i drugo. Vidjet ćemo kasnije zašto i kako. Eneida je pisana od strane velikog Publija Vergilija, koji je bio jedan veliki književnik antičkog doba u Rimu, za vrijeme cara Augusta. Eneida je nastala od doba 29. godine prije Krista do 19. godine prije Krista. Zašto je ona pisana? Dakle, recimo ovako, jedna mala intrigica, kako je car August bio u društvu nekih Feničana, Ilira i ne znam kakvih Grka. I sad oni su svi nabrajali svoju velebnu, gracioznu povijest od prije 1500 godina. I sad car August gleda vragu, mi imamo 200, 300, a nemamo 1000. Moram smisliti nešto jer smo Skorojevići, vragu, brzo smo se razvili. I tada je on zamolio Vergilija, došao mu je kući i rekao: molim te, ajde napiši ti nešto savršeno, veličanstveno kako bi uveličao rimsku državu. I ovaj se sjetio, ima Eneja, dobra priča. I, naravno, evo nam Eneide. Ona je junački ep, napisan da bi veličao slavu Rima, to je priča o nastanku Rima, o prije Romula i Rema, naravno, ali priča o tome kako je nastao Rim, kako su u stvari oni Trojanci. Što se dakle zbiva? Eneida je djelo koje se sastoji od 9800 heksametara, otprilike sekundu, sad ću pogledati točno. Eneida je djelo koje se sastoji od 9896 heksametara. Znači, to je jedno zaista veliko djelo, nije veliko kao Ilijada ili Odiseja, ali vrijedno je pažnje. Dakle, moram se poslužiti svojim vlastitim šalabahterom kako se ne bih zabunio i rekao vam nešto krivo. Vjerojatno znate, to jest ne znate, sad ćete saznati kako je to djelo napisano u 12 pjevanja. Prvih 6 pisano je na uzoru Odiseje, a drugih 6 na uzoru Ilijade. Prvih 6 opisuje putovanje Eneje kroz Egejsko, Jonsko, Tirensko, Sredozemno more, a drugi dio opisuje njegov boravak u Italiji, koji je bio krvav i borben. Mi se bavimo u ovom videu prvim 6 pjevanja. Kako sve počinje? Dakle, sve počinje in medias res, odnosno u samo srce radnje. Priča počinje zazivanjem muza koje glasi ovako: pjevaj mi, muzo, zbog čega i kojeg uvrijedivši Boga, pravedan junak i dičan tolike patnje i jade trpjeti morao gonjen od kraljice bogova ljute. Zar su tolika bijesna domara nebeskih srca? Dakle, vjerovatno znate kako je Troja pala, kako su brojni junaci umrli, ali jedan od njih zvan Eneja je preživio. Dakle, slijedit ćemo pjevanja. Počinje tako da se nalazimo usred oluje. Znači, prvo pjevanje počinje usred oluje, tuku gromovi, valovi veliki, strava i očaj. U redu. I stižu ovi na obalu
Mi još uvijek ne znamo što se lagano zbiva, ali sad saznajemo da postoji neki Eneja. I on je na obali. I saznajemo da je na Tunisko-Libajs, negdje oko Tuniza, znači tamo je lijepo Libija, Tunis, na toj nekoj obali. I sad, znači oni se sad nalaze u toj nekoj polupustinji, poljoprivrednoj području, tada je bilo. I dok je trajala Oluja, inače Venera, majka Eneje, morate znati kako su rimski bogovi samo promijene imena grčkih bogova, tako da se ne zabunite. Ova je molila Venera Jupitera kako bi mogao smiriti te oluje da oni mirno dođu. I ovaj je rekao, peace, everything is fine. Došli su na more i u daljem, i onda lagano sad staje priča za sad o Eneji. Sad se prebacujemo na jednu anegdotu iz povijesti. Mislim, u pjevanjima se naravno to jasno vidi. Ako budete čitali Eneju, naravno. Što se zbiva? Znači, bogovi imaju nekakvu feštu. Nekakvu onako, veselicu. I sad imamo jednu zlatnu jabuku koja treba pripasti najljepšoj ženi. I sad tu su se našle Minerva, Venera i Junona. U grčkom svijetu to bi bile Afrodita, Atena i Hera. I sad Zeus, odnosno Jupiter, veliki faca, ne je bilo dobro vrijediti ovu, onu, pa ajde dajmo Parisu. I sad Paris je dobio to i naravno, pogađate, Venera je pobjedila, zato jer mu je obećala najljepšu ženu na svijetu. U redu, dobio najljepšu ženu. Ove dvije druge božice naljutile se na Trojance i one su imale svoje neke favorite. Junona je imala Kartažane, ova druga je imala neke treće, ova Venera je imala Trojance i evo recimo počinje rat. Sve je to splet nesretnih okolnosti, zato jer se nije znao ko je najljepša žena na svijetu. E sad, vratimo se Eneji. Znači, to je anegdota, onako, malo van. Stiže Venera u obliku nekakve treće žene, nekog trećeg stvorenja, mislim, ljudskog naravno, Eneji, i govori mu kako će sad brzo doći do Kartage, velebnog grada u kojem vlada Didona, strastvena, veličanstvena kraljica Kartage. I reče mu neka on malo tamo ostane, neka se on malo tamo skrasi, neka on malo lako opusti se. I naravno, ovaj ju prepozna i kaže, majko, pa zašto se ti uvijek moraš prerušavati? Pa to mi ne ide u glavu. Znači svaki put kad me vidiš, kad ja tebe vidim, ti si neko drugi. Ili si muško, ili si žensko. Pa ja ne znam dok će to ići. I ova je rekla, dobro sine, ja moram ići. Uživaj, adio mare. I ovaj produžio za Kartagu. Sad da vidim samo da li sam nešto izostavio, vjerujem kako nisam. Znači, rekao sam vam za nedaće na moru, rekao sam vam znači, kako se zbivala ta sva neka radnja. I sad, znači, to je samo mali šabić, da se razumijemo. Oni su došli do Kartage i tamo je bila kraljica, Didona, i Trojanci su rekli, Eneja se nije odmah otkrio, rekli su možemo li kod vas tražiti zaklon, mi nismo došli pljačkat, mi smo došli malo se odmoriti, ona je rekla naravno. I ovaj koji je govorio spomenuo Eneju kako je on bio veličanstveni ratnik, kako je njihov divni vođa. I onda, oni su došli u grad i onda se Eneja otkrio onako kao u filmovima. Evo ga Eneja, puf. I sad, on počne pričati malo s njom, kako smo, tako smo, u redu je. I ugovorili su oni lijepo večeru, svi zajedno u jednom velikom ambijentu, dvorani. I sad, Venera je vidjela da se ovi tu malo, ona bacila oko na njega, on na nju. I sad on reče kako će poslati po svog sina i u obliku njegova sina došao je Kupid, Venerin sluga. On je lijepo onako ubao ovu Didonu i sad žena se zaljubila
sedmo nebo. I došla večera i sada je počelo pripovijedanje. Znači, time završava prvi čin. Ili propjevanje. Drugo pjevanje govori o padu Troje. Tu, dragi moji, saznajemo kompletnu priču. Znači, kad gledate film Troja ili Troy, probajte shvatiti kako ona je napravljena pomoću Ilijade i Eneide. Jer mi ne saznajemo u prijašnja dva dijela, Odiseji i Ilijadi, kako sve završava. Ovdje saznajemo. Kako priča kreće u drugom pjevanju? Znači, rat traje 10 godina, Grci su dali drvenog konja i sad, malo su se Trojanci dvoumili. A jedan zanimljiv Trojanac, zvan, samo trenutak, Laokant, ispričavam se. Znači, Laokant je rekao poznatu uzrečicu Quiqui ites timeo denaos edonas ferentis. Što god je, bojim se Danajac eka darove nose. On baci koplje u tog drvenog konja i tada iz mora iskoče dvije velike zmijurine i one požderu njega i njegove sinove. I ovi u strahu uveli ovog u grad i vidi vraga. Iz njega skočili vojnici, otvorili vrata, tisuće Grka, skočili u gradske zidine. Tada u snu našeg junaka Eneje stiže Hektor i govori, gledaj, Troja je pala, digni se, probudi se, trgni se. I naravno uzme mač, svoje junake i krenu u boj. Borili su se dugo i jako, no stanje je bilo dosta loše. Pri povlačenju ugledao je i Helenu i naravno u svojoj srdžbi htio je ubiti. Tad mu se javlja majka, govori kako ona nije kriva, kako Helena nije kriva, već bogovi, njihova srdžba i razne druge okolnosti. Ali ova nije kriva. Dobro, ovaj nju poštedi i trkne on kod prijama kralja. On govori Didoni, pa evo, sad ću ti ispričati kako je prijem umro. Velebna palača, uzme mač, čovjek će se boriti, nekoga je sa ovim kopljem iza leđa i čovjek umre. Tako skonča prijem kralj. I tako skonča doše Troja, naravno. Eneja uzme svoju ženu, koja se zvala, trenutak, Kreusa, žena Kreusa, i sad uzme nju, svog sina, uzme ove druge, koliko god je mogao, i krenuli oni van grada. Žena se izgubila, ovo je htio potražiti, krenuo nazad u grad i tad mu se javi ona u duhu i kaže: ljubavi moja, ne trebaš za mnom tragati, sada sam na boljem mjestu, odnosno u Hadu, pa ako shvatimo da je Had pakao, to je nije baš bolje mjesto, ali Grci, njihova odluka, kaže ja sam na boljem mjestu, dobro, i naćeš bolju ženu, naćeš si još jednu ženu. I ovaj je rekao, dobro, malo tužan, ode on čak. I time završava drugi čin. Moramo znati dok je on to pripovijedao, odnosno Eneja Didoni i cijelom dvoru, ona je bila strastveno zaljubljena. Gledala ga je, znate ono, ko tele u šarena vrata. Ali, I love you. I kreće naravno sad treće poglavlje, nastavak priče. Govori kako su oni došli do obala Egejskog mora, izgradili lađe i krenuli u Trakiju. Tamo je bio trački kralj, saveznik Troje. Oni su se tamo iskrcali, malo su željeli odmoriti i tada se javio Prijamov sin, mi se čini da se zvao, sam trenutak, Polidor, tako je, Polidor. Sva te imena stvarno su teška, zapišite si ih, nije lako pamtiti. Stiže Polidor u snu Eneji i kaže bježi, on je prešao na suprotnu stranu. Drugi dan uzeli lađe i pobjegli na otok Del. Bog Apolon, znači to vam je, Del je otok u Egejskom moru, negdje na sredini, i on vam je inače svetište Boga Apolona. U tom svetištu Enejini ljudi išli su u taj hram i on je rekao neka moraju ići u domovinu. On je rekao idite u domovinu i sad oni su to shvatili kao pradomovinu Grka, Kretu. A oni misle na Italiju. I ovi išli na Kretu. Sad, na Kreti se desio Maksos, znači užas živi. Napravili su grad, od grada nije bilo ništa, sve ih je kuga pokosila. Pobjegli iz Krete.
To jest prije im se javio Apolon, Enei u snu, rekao bježi odavde, tu je samo kuga, jahač apokalipse, molim te bježi dalje. Ovo je uzeo brodove, ljude koji su ostali i pobjegli dalje prema Draču, Dirahiju, otprilike, mislim, nisu išli tamo, ali otprilike to područje, u grad koji se zove, samo trenutak, u grad koji se zove Botroutu, tako nešto, Botroutu. Stvarno ta imena katastrofa. Tamo je našao Helenu, tamo je našao Hektorova sina i tamo je Enea pronašao samu Andromahu. Da, Andromahu. Helena mu je prorekla kako mora proći kroz razna čuda i mora doći na Siciliju. I naravno on je poslušao i krenuo. Samo trenutak prije toga, prije dolaska u taj grad gdje je on vidio Helenu, oni su prošli kroz gnjezdo harpija. Harpije su jedna čudna mitska stvorenja. Znači da se ispravim. U trećem poglavlju, nakon Trakije, Dela i Krete, oni odlaze na otok Harpija. Tamo se bore protiv njih i jedna Harpija ih proklinje i govori kako će biti do vijeka gladni. Tako da će ujesti stolove, a ne ono što je na stolovima. Tada odlaze kod Helene. Helena govori, vi morate ići na zapad. Tada odlaze na Siciliju, domovinu Kiklopa. No, nisu se mogli dugo zadržati tamo i krenuli su s brodovima prema Italiji. Naravno, oluja je stigla i morali su doći u Tunis. Znači sad vidite onaj dio poveznicu. Kako je počelo in medias res, znači usred oluje, kraj trećeg usred oluje. Ajde sad to spojite. Znači oni su došli iz Sicilije, krenuli, došla oluja i evo ih tu. Znači tu počinje naša priča otprilike. Na Siciliji i onda krenula dolje. Znači sad ja se nadam da malo bolje razumijete. Ja se ispričavam na prijašnjem svojem vlastitom gubljenju, ali evo, zaista je teško pratiti radnju. Treba priznati. Četvrto poglavlje. Junona i Venera se dogovaraju oko toga kako da ona njih spoje. Naravno, Junona to čini kako bi spriječila Eneju da izvrši svoj zadatak. A Venera, naravno, hoće se malo pomiriti, pa u redu. I sad oni su skovali plan kako će lijepo pasti kiša i pade kiša. Zamislite to. Ovi su išli u lov, tada je počela kiša, počelo je kišiti i Eneja i Didona su se sklonili u špilju. E sad, zamislite si ovu situaciju kao u romantičnim filmovima. Počne kiša, oni se sklone, ona mokra, vlažna, on mokar, nabildan, vlažan, divota prava. I naravno, pogađate, imali su ugodan dan i noć. Ajmo se tako izraziti, vodili se ljubav. To je to. I sad, Eneji se u snu javio Zeus i rekao, ne, ti moraš u Italiju. I ovaj je rekao, vražja Italija, baš moram, a da. I odlučio je on krenuti u tu Italiju, naravno. Što se dakle zbiva? Didona je to čula, vidjela i rekla je ne more. I ona je rekla svojoj sestri Ani, skupi njihovu odjeću, oružje, spali to. Ova je to učinila, ova je opet usnio san, kako mora odmah ići. On je skupio ljude i oni su išli. Kada je Didona to vidjela, ona je išla na lomaču, uzela mač, probola se i tako je nažalost tragično skončala. Time završava četvrto poglavlje, odnosno četvrti čin, pjevanje. Još samo jedna napomena. Pri početku četvrtog pjevanja, osim boginja, imamo jedan mali dio koji govori o Ani i o njezinoj sestri Didoni, u kojoj Didona govori kako je nakon gubitka svog prvog muža prvi put osjetila ljubav.
I onda ona kreće u lov. I onda se dešava što se dešava. Završava 4. poglavlje, stiže 5. poglavlje. U 5. poglavlju oni dolaze na Siciliju. Vrše se razne igre i tu vam posebno neću opisivati tko je pobjeđivao, kako je pobjeđivao. Vršile su se one klasične plivanje, bacanje koplja, mačevanje, hrvanje i tako dalje. I tada je Junona, ajmo reći, začarala žene Eneje, znači, mislim, ne njegove žene, nego, razumijete, ostale, Trojanke. Neka zapale brodove, pošto im je dosta putovanja. I ove to učiniše. Jer im je stvarno bilo dosta putovanja. Znate, lijepo je putovati, ali nekad je previše onako, too much. One su odlučile spalite brodove, Eneja je to vidio i 4 lađe su potonule. Izgorele su. Ostale nisu. Tada je Eneja shvaćao da ne može on, znate, samo tako riješiti stvar. I odlučio ostaviti ostale Trojance na Siciliji i samo sa vjernima krenuti u Italiju. I kreće za Italiju. Time završava 5. čin. Počinje 6. Zadnji ovog mojeg izlaganja. On stiže na obale Italije i prva stvar, odlazi u svetište i u svetište. Možemo reći svetište kod jedne fine gospođe, samo trenutku molim vas dajte, koja se zvala Silva. To vam je jedna čarobnica, pod navodnicima. To je teško opisati. Neka vrsta čarobnice. Proročice, nešto tako. I ona mu je rekla nađi zlatnu grančicu i dozvoljavam ti put u had, pošto je želio ići u had. Ovo je tražio, po šumi nije našao. Javile se ptičice, evo ga, našao zlatnu grančicu, išao u had. Došao do rijeke, Sixto, tako nešto se zove rijeka, koja prevozi mrtve. Mislim na kojoj se prijevozu mrtve, znate, onako, s lađama. I ovaj je u hadu vidio Didonu, rekao je, Božja ženo, što si to napravila, zašto ja, nisam želio ići, ali morao sam, dobro, vidio je brojne junake i shvatio da definitivno njegov cilj je, vidio je, znači, junake, i Ahileja, i Odiseja, i Hektora, ma sve živo vidio. I tada je shvatio da je njegov cilj ići u tu Italiju. I on stiže u Italiju. I tada počinje 7. poglavlje, koje ćemo u drugom videu izlagati. Ja znam da vam je ovo bilo malo zbrda zdola. Teško je meni pratiti, vjerujem kako je i vama. Probajte, ako niste razumjeli 2 puta pogledati ovaj video, ako ga niste razumjeli, probajte 3 puta. I u ovom rezimeu koji će sad uslijediti od minutu, probat ću vam to nekako ugrubo reći. Znači, in medias res, nakon in medias res, stižu na obale Tunisa, Libije, na nebu se vrše borbe i pripričava nam se priča o Parisu, Heleni i o zlatnoj jabuci. Stiže Venera k svome sinu, govori mu kako ide u Kartagu. Trojanci dolaze u Kartagu, Didona ih prima, biva zaljubljena. U drugom pjevanju opisuje se pad Troje, u trećem pjevanju opisuje se Trakija, Del, Kreta, ovo na albanskoj obali, grčkoj obali, stvarno nisam siguran što je, ali vjerojatno je Grčka, sjeverna Grčka, potom Sicilija, nakon Sicilije opet Sjeverna Afrika. 4. pjevanje, Didona govori svojoj sestri kako se zaljubila, 2 božice, Junona i Venera sklapaju ugovor, počinje kiša, ovi u pećini, špilji, vrše imaju lijepe trenutke, ovaj mora krenuti, Eneja, Didona pali brodove, to jest pali sebe i ubija sebe, stižu na Siciliju, Trojanke pale brodove, ovaj kreće u Italiju, stiže u had i tad počinje 7. poglavlje. Ja se nadam kako sam vam pomogao, znam da je dosta teško djelo, vjerujem da je, vjerujte i meni je. Ja se nadam da sam vam pomogao, sretno sa učenjem i vidimo se u idućem videu u kojem ćemo vidjeti drugi dio Eneide. Hvala lijepo, lijepi pozdrav.